Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli khonza ukwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje ezobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuthi lezi ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lana-ke ngiphethe-ke enye-ke ividiyo-ke eneke insizwa-ke laphana-ke ibihlaziya-ke iveza-ke nokungaziwa-ke laphana-ke ibuza-ke nangecala-ke le-M_K-ke laphana-ke lamavoti-ke iyabuza-ke le nsizwa kwenzakalani ngoba phela kwathi-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke u-M_K unobufakazi-ke obungangendlovu-ke kodwa-ke angifuni-ke mina-ke ukuthi-ke okuningi-ke wakuzwa ngami phela nje into engizoyenza nje mina-ke ngizodlala-ke ividiyo nje uzuzwele wena ukuthi uthini-ke lo mlisa lo. Mina-ke sengicela kula phansi masuzwile-ke le vidiyo leyo ungene ema-comment section futhi ushiye uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke ngako lokhu kusho-ke uye-ke lo mlisa-ke lo masucindezela ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngiyokufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. So ngakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Why yes, one more time. Ladies and gentlemen, please allow me to take this wonderful opportunity. Ngibuze lapha kumkhonto wesinkwa ukuthi hey, bakithi senenze njani lapha kulempi yokulwisana nenkohlakalo lapha ku-IEC. Ubaba umsholozi wathi unobufakazi obukhulu obungangendlovu. Why yes, one more time. Kodwa manje nithule, nithe tururu. Hey, la eMzansi Afrika ngeke into zethu zilunge, buningi ubumenemene. Why yes, one more time.